so pite ho na bonun ni khopa ichi video a ibat diu iningai hla diu wa dei sa chu hi le he jing sau isa jing sau Hichila hi kon ahin sima ipizia hung kisim ham chuketa le hiti kuma ahin sim ham tio hi ban nei cha hin bati wa hi in hiji chunna nga dinga hiji channel hi panna hi alle lungse tan subscribe ni bol pin lang share jong ni bol pin azi su sunday ni sim sile ho pung la hi in khot su la hi in Lathah bu hi in Asempa chuketa le asim la ho agan thei thu ta na nup san dan ho hin sei di wa hi Hichi la Asempa min chu Thangngur Rev Thangngur akiti Rev Thangngur hi pu Thanglun chapa ahin 1891 kum in Mizoram Lailen huwa anapeng in him kum 1910 a senvon a Kipa na thupa hungluna pathen ho masapen thum hol a anapang ahin kum 1917 in senvon huwa reviver assembly a anapeng thei Hichini ho chun pakai ji so chu hu hing pa le leng pan ani kisan ta na hi lekha wang hi class 1 am khan an simin ana chaijin solfa jong athi min azinu to pathen gopi cha pasal gub le numai ni anei hloni pakai ji so krista hu hing pa le leng pa anei za alungmun pi phanin chun ni khat sungin apartment tam ta ho chu pakaya dingin ahin pi zum jing ta na hi Rev Thangngur jang hi tauna to kila kang lo mi ana hi ban zomin phulpui khukoma tauna mul khan atumbe na nei jin hi chuchi ti lovin jong ina pathian hona tumbe nei kin na hi hichalai munna alu ji ting koimachan akyaw pi thei ta pon hi sun hi le zan hi le pathian pol pi na achan ji ting le ama to ga ke ho ki pol ji a hi hichapat na chu la ho a hin sim to ji a hi Rev Thangngur jang hi ngaidam na abul hing sen mi khana na hi ni khar hi pastor Thangngur agam bi ho a Kipa na thupa theidin in an si ta na hi chang sal achang koi na chang ho jong chu a khuljin ahung kile lang phat le ina tha lu ding tin angai tu na hi a khuljin sung hin aveng uwa mi khanin achang chu anagutai hichi gu chapan Rev Thangngur chang agu patta chu khumi tewin amu win hichapa hi kisaido da hanang hi le zo khat le zo sa in te ti in khusung hausa upa ho her sa ta na hi hiti chun hausa upa ho sun gu chapa chu salam agap ding ati taw bin hi a hin achang nei te khuljin hung hlun phot hen ti in thuluna ani sim kit taw bin hi Rev Thangngur khuljin chu hung lung tan mi kim khat chun changgu kiman chu na bor hoi le ove tin te tin saikal anga alal le taw vin hi Thangngur chu ahung hlun pha nin thil dol chu asai pi taw ve hi chun aman thu tam se lovin a kho na e ti bo vin adon bunin hi zan in akingai tun liu sa ding atiu vin hi mi nei zo lo nakal a gap kit ding chu apu gi be se talo ding ham tin angai tun ai mu thei him him tapon hi zan nidan somlani baro in athovin cha aw min amho koma chung chi witin ngeidam iga thum diu ahi atita na hi ahin aso piten ai hon thilsi ima ke Bolla ama zo in ngeidam ahung ki thum ding hilo ham ipj ai hon ngeidam iga thum diu ham tin in kote anum ta povin hi ahin Rev Thangngur chun kai mu thei lo ding ahi ama zong mi mol ta ahi zin ngeidam hung thum ponte ati hizi chun ai ho chiu tin ngaidam jingu hitim ai ho jong ngaidam ichan mawin pathenin achapa mangin ina ngaidam uvin hi hizi chun ai ho jong chiu hitin ngaidam taw hiti hisu pathen cha te bolding dol ta hi ti a sai pha chun chabel a cha chu adom un ag ngaidam taw vin hung kile pha lovin ya pa chun Rev Thangngur chun num ten ai mu in a ki chol du thei ta hi thilki dang ta pastor Thangngur Rev Thangngur na tu Rev Thangngur chu khompi poimo ta mongdin van bong huwa chitan Mizoram to ki ka tui vai ki ti bodung khat chu analin ta na hi pum ho zo anal ho mang zo tan
nung ki ding le ki lo ding asat ka mo heli na hi Rev Thangngur chu taw na in khomang jing mi hi zin wapanga chuna dil su na taw ta na hi iti chun ataw zabin amen ta ga ha a hi le agal kai na ding lang Mizoram lang ka ya chun anom ta me hi pathenin thil kidang ta mu sa na ho zin lam zo pumin ama ko ma ke pa thu sei pumin khopi na ding mun su dam sel na ka ta na hi athi ding zong thaga wa ku na hema sa bangin apathian thu sei na ho a chun hitin anati ji na hi tu banin ta same la ikimu tu ta lo di wa hi tin anati ji na hi agam chun na hon angai ma ji ngun milhlung pumpumin anakil hado jiu bin hi in lam ale thunin jun hlum nat na diabetes veizin lakhat bel pot do thailo kho min ina au men hi tun thil kidang ani na nefikin o hite 19 December 1943 khothim kunin pastor Thangngur te in kema kunin van lama ki khod oi na hi chule zan niden ko le niden som ka vel lup kun donin mit phel ka lovin wa thupi ta hung wa kene hi chi thil kidang ta chu phulpui humi zo sin he su kezun gala ku na mo na in nei te kom aga sei pe ve awa dan chu in ka dunga zu cha e zong ki mu theizin te ti ben he ajing ni kho December date 20 1943 ni Hla Bu phat velin pastor Thangngur chu anai zong timan lovin pathian hlamung ten pui to ta na hi nensa hi na hol in se ha in asumpa hin o kapa kai on so in nang hun se Hetna hi kalaga
zonan pakai hacha different thangul hin kho thusim chule ala sim ngei no ta ho ingai chai tawin nang le kein ta sa le lagaw lama iphat chum pi wa hi le kei bovin ka he thi kei bovin ka ngai hi apatai tin ge lovin na loi na pai na so pi ngai chengzong pat chum pi di ngai tu ni chi video hi ana sel chi uite avezo si chule subscriber hodin video ka hin sim sung hin taunan ka hin comment a hi nabon chabin pathin pathin adu tau kan video dang ani ki muk tu ke tau te